Prošli put sam govorio o milosti. U stvari ja sam počeo govoriti o milosti. Nisam završio, onda ću danas završiti. U prvi Korinčanima, prvom poglavlju od 2. do 7. stiha čitamo: Crkvi Božoj u Korintu, posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojem mjestu prizivaju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega. Milost vam i mir od Boga, Otca našega i Gospodin Isusa Krista. Zahvaljujem Bogu svojemu svakda za vas, zbog milosti Bože koje vam je dano u Kristu Isusu. U njemu se obogatiste u svemu, u svakoj riječi, u svakom spoznanju. Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama, te ne oskudijevate ni na jednom daru, čekajući objavljenje Gospodina našega Isusa Krista. Hvala ti Bože za tvoju milost i za tvoju riječ koju nju nama objasni. Bože, daj da shvatimo tvoju riječ danas za nas. Amen. Amen. Vidjeli smo da milost uključuje besplatno spasenje Božja i uključuje Božju naklonost onima koji je ne zaslužuju. U milosti smo vidjeli Bog da je ono što ne možemo kupiti i ne možemo zaslužiti. Drugo, u milosti Bog čini u nama ono što ne možemo činiti sa sebe. Treće, možemo odupriti Božoj milosti, možemo njoj spriječiti kad pokušavamo stvari, duhovne stvari, Bože stvari, Božju volju ostvariti po svojoj snazi, po svojoj mudrosti, samom naporom. Jer to je milost koja nam daje snagu da izvršimo Božju volju. To je bitno da to shvatimo. Jer kad kažemo ja ne mogu živjeti kako Bog kaže, mi prevaramo sebe ili možda slušamo prevaru od neprijatelje, ali prevaramo sebe jer Božja milost nam daje snagu da izvršimo Božju volju. Amen? Amen. 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 Ali razlog zašto ne možemo u svojoj snazi ili zašto nije mudro je da Bog odupri oholima i poniznima daje milost. Znači ta milost dolazi kad smo ponizni i kad ne, kad mi mislimo ja to mogu, ja imam sposobnost za to. Četvrti stvar koju smo vidjeli je da Božja milost nas uči. Božja milost nas odgaje da pravedno, pobožno živimo. Znači ima u milosti puno više nego samo oproštenje grijeha. Još jedna stvar što sprečava djelovanje milosti u nama i to je gorki koren o kojem smo pročitali u Hebrejima 12:15. Gorki koren. I ako mi dozvolimo da proklije u nama gorki koren, onda to će zaraziti mnoge. To neće samo pokvariti naš život, nego život drugih. Ja? I onda kad shvatimo da to je u našem životu, to je to što pokvari naš život, to je to koje pokvari naše odnose sa drugima, to je to koje pokvari naš odnos sa Bogom, onda se pokajemo
i opraštamo ljudima. I molimo Boga da iščupi taj gorki koren iz našeg života. Ok, tamo smo stali prošli put. Sad idemo dalje. Ima i još više u milosti. 6. točka je da mi rastimo u milosti. Milost proizvodi duhovni rast u nama. 2. Petrova 3, 17 i 18. Vi dakle ljubljeni, pošto ste upozoreni, čuvajte se da ne biste zavedeni zabludom razularenika, opali od svoje postojenosti, a rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista, njemu slava i sada i do u dan večnosti. Amen. 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 Kaže, vi ste upozoreni, onda čuvajte se. Kako da se čuvamo? Da rastimo u milosti i spoznanju. Mi možemo rasti u milosti kad po njoj živimo i ne pouzdamo se u sebe. I ta milost će biti izazov za naš život, za rast. 7. Možemo se ojačiti u milosti. Znači možemo rasti, možemo se ojačiti u milosti. 2. Timotej, druge poglavlje, 1. stih. Ti se dakle, dijete moje, jačoj milošću u Kristu Isusu. Kako jačamo se u nečemu? Vežbamo, prakticiramo to. Yeah? Ja mogu imati alate, ja imam alate kod kuće, ali kako da ih upotrebim? Kako da napravim nešto? Kako da popravim nešto što nikada nisam popravio prije? Ja neću naučiti i neću ojačiti u tome ako gledam alate i pitam se kako bi trebao upotrebiti ove alate. Nego ja uzmem alate i ja probam. I kad sam uvek popravio svoj auto, nisam imao novac da platim majstora i svašta sam popravio. Polikad ja sam pogrešio, polikad ja bih previše stegnuo nešto i slomio to. Ja? I tako, ali sam naučio. I ojačao sam u tome. Ja sada nemam vremena i dajem auto majstora i auti su velike tajne sada. Ja? Mnogo teže popraviti nego prije. Ali ja sam puno naučio. Kad sam morao. Ali da ne bi uzeo alate i probao, ja ništa ne bi naučio. I mi rastimo u milosti, živiti po milosti. Ako Bog kaže nama čini nešto i mi ne znamo kako to činiti, trebamo krenuti. I Bog će nama pokazati i ćemo rasti u tome. Ćemo primiti snagu koja dolazi od milosti. Kad smo poslušni, kad to stavimo u praksu. Ako sjedimo i mislimo i što ja mogu, nećemo rasti u milosti. Nećemo uopće rasti. I kako sam već spominjao par puta, 8. točka, milost daje nam snagu. U 1. Korinčanima 12, od 7. do 9. stiha, Pavel govori o tronu u tijelu. I kaže i da se zbog uzvisnosti objava ne bi uzaholio
da mi je trn u tijelu, anđeo Sotonin, da me udara, da se ne uzaholim. Zato sam 3 put molio Gospodina da odstupi od mene i on mi reči, dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje. Najradije ću dakle još više hvaliti svojim slabostima, da se nastane u meni snaga Kristova. Neki ljudi kažu, ja imam ovaj greh u svom životu, to je moj trn u tijelu, ja moram to podnositi i onda ne mogu imati pobjedu. Ovo ne govore o Pavlovom grehu. To je nešto što dolazi iz njega. Ok, i ja ne vjerujem ovo učenje koje kaže da Pavlo je bio bolestan. Jer ovaj tekst uopće ne dozvoljava takvo tumačenje. Trn u Starom Zavjetu, Bog je rekao, ako ne izgonite te narode koji služi Sotone iz zemlje, iz obećane zemlje, oni će biti vama trn u boku. Znači, trn je neprijatelj koji napada na neki način. I to u Starom Zavjetu su bili ljudi koji su služili Sotoni. Ok? I on kaže da on je imao trn u tijelu, anđeo Sotonin. Anđeo, grčka reč je angelos, što znači glasnik. Neko koji donesi poruku ili dolazi na zadatak. Ok? Onda to može biti čovjek koji je poslan na zadatak, može biti anđeo, mislim duhovno biće. Može biti ili jedno ili drugo. Ja? I ovo je onda Sotonin poslanik ili Sotonin anđeo i onda to može biti ili demonska bića ili može biti čovjek koji đavo je poslao da muči Pavla i da napadne njegovu službu. I Pavlo je više puta doživio napad na njegovu službu. I od kršćana, i od pogana, i od vladara, i od proizvođača idola. Ja? On je imao puno takvih problema. Onda, ovaj trn u tijelu je ili bio takav čovjek koji stalno išao i protivio Pavlovoj službi, ili to je bio napad od neprijatelje koji stalno ga napao ponovo. Mi ne znamo, jer on nije tu da mi pitamo. A možeš reći, pa, mi bi trebali pitati Boga, ali toliko ljudi su pitali Boga i imaju toliko tumačenje, jer onda ja mislim, ako mi bi svi pitali Boga, mi bi dobili različite tumačenje, ja? I onda ko je od Boga, ko nije, ko zna. Ja? Kroz 2000 godine, ja? Ovo je još uvijek malo nejasno, ali vrlo je jasno da ovo je bilo nešto izvan Pavla, koji je napao ga izvana. I on je 3 puta molio, Bože, makni ovo od mene. Isus nije. Ali vidite, prvo, Pavlo je očekivao to. Znači, ovo ne kaže, nemoj vjerovati da Bog će nešto učiniti kad moliš. Ovo ne kaže to uopće. Isus je rekao, ne
ali dao je i razlog. Ok? Isus je imao razlog i on je Pavlo rekao zašto. Ako mi molimo i ne shvatimo zašto Bog ne uslišava, trebamo ga pitati zašto. Ne trebamo reći onda bez veze moliti, trebamo još uvijek očekivati i vjerovati da Bog uslišava molitvu. Ako on ne uslišava tu molitvu koju molim sada, mora biti razlog, možda krivo molim, možda on ima nešto bolje za meni, možda on želi da za sada taj problem djeluje u meni i promeni mene. Ne znam, ali Bog zna i ako pitamo, on će nam reći. A Pavlo je ovo imao zato što on je imao te uzvišene objave, a Isus je procijenio da ako Pavlo nema uopće problem, živi potpuno bez problema, on će misliti ja sam super duhovan, imam ove darove koji jače od drugih. I onda uvijek ovo je mu podsjetio, ja sam ovisan o Isusu. Nemam razlog za oholost, ja sam ovisan o Isusu. I zbog toga Isus nije maknuo taj problem, ali Isus je rekao, ne brini se, dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje. Znači, to je ono što znači milost. Ne oslonimo se na našu snagu. Ako to je čovjek, Pavlo bi mogao ga potući. Stvar rešeno, nije rešeno. Izgubio bi Božji blagoslov na nekom službu. Isus je htio da ovu situaciju pusti njemu i Isus će mu dati snagu izdržati to. Onda neki ljudi kažu, kad ljudi kažu ovo je trn u mom tijelu, onda neću moliti za to. Ja pitam, pa kad si imao uzvišene objave? Neki ljudi misli da je to neke potvrde njihove duhovnost, da imaju probleme. I to ne znači to, ali vidite, kad molimo za situaciju koja nas uči, možda Isus kaže čekaj malo i dok čekamo, njegova milost nam daje snagu. Mi možemo izdržati. Možda ćemo vidjeti razlog kasnije. Zašto smo morali proći kroz to? Moja prijateljica, možda od ljudi koje znam, ona je najviše upotrebljena za iseljenje ljudi. I onda, kad je imala negdje oko 50 godine, je počela jako provarati i morala hitno u bolnicu i su vadili maternicu. Morali da spasi njezin život. I onda ona leži tamo i misli, pa Bože, sada niko neće doći k meni za iseljenje. Niko neće me više slušati. Moja služba je gotova zato što sam u bolnici i imala sam operaciju. I onda jedan pastor je došao njoj na posjeti i on kaže, ja ne znam zašto Bog meni kaže da ovo riječi, ali ovako, on želi da te podsjetim ono što si propovedala u našoj crkvi u nedjelju, da sve što
sve što dolazi od Božje ruke trebamo prihvatiti, da li to volimo ili ne. I onda on je imao mir. Bog je govorio kroz tog pastora, a poslije toga nikom nije odbio doći na službu gdje je služila, zato što je bilo u bolnici, imala operaciju. Nego ja sam vidio promjenu u njoj kad je molila za bolesne. Sada, kad ona vidi bolesne i moli za njih, ona ima Isusovo sažaljenje. Curi suze, jer ona zna što to znači biti bolesna. Poslije te operacije, onda je imala zagrožene krvi, išao u pluće, skoro nju je ubilo. Mislim, to nije bila jednostavna stvar. Yeah? Ali Bog je nju spasio. I onda, poslije toga, ona je služila ljudima više sa Isusovom sažaljenjem. Bog ima razlog za to. I kad Bog ima razlog za nešto, možda u obitelji ljudi nas kritiziraju stalno, progoni nas. Ne očekuj da nećeš biti progonjen zbog vjere. Ako ljudi u Bibliji, u Novom Zavjetu su bili progonjeni, onda sigurno ćemo i mi. Isus je rekao, ako ljudi su mrzili mene, sigurno će i vas mrziti. Ali kad doživimo to, onda Isus kaže, dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje. Znači, naša snaga će biti usavršena. Ne zbog patnje, nego zbog milosti koji je tu u tome. Kad mi trpimo, onda milost je tu. Kad smo progonjeni, milost je tu. Trebamo to vjerovati, uvatiti to i doživjeti to. Halleluja. Halleluja. I još jedan način kako milost daje snagu je kroz duhovne darove. U ovom, ono što smo čitali na početku, u 1. Korinčanima, 1. poglavlje, od 1. do 7. stihu, u stvari u 4. stihu 2 puta ta riječ karis se upotrebljava, zahvaljujem eukaristom i milost karis. Ta riječ karis je tamo 2 puta i u 7. stihu te ne oskubljevate ni na jednom daru i to je karizmata. To su duhovne darove o kojem Pavao govori u 1. Korinčanima 12. i 14. stih poglavlje. 12. i 14. poglavlje. I mi vidimo po celom Novom Zavjetu. Duhovne darove. To su milosne darove. Ako želimo doslovno prevoditi karizmata, koji su duhovne darove, oni su milosni darovi. Darovi koji dolazi po milosti. Ne dolazi zato što ja sam super duhovan. Ne dolazi zato što ja činim ovo i činim ono. Nego zato što ja sam slab. Ali ako želim služiti Bogu u svojoj slabosti, treba mi karizmata. Milosne darove. Da ja mogu primiti reč mudrosti, Božju mudrost. Da ono što ne mogu shvatiti, mogu primiti reč znanje, Bože shvaćanje.
da kada ne znam što se događa i da li ovo je nešto prirodno, duhovno, demonski, od Boga, kad sam zbunjen, onda da razlikovanje duhova će meni razjasniti. Zato što smo slabi, treba nam duhovne darove. Kad sam bio prvo kršten Svetim Duhom i u radosti govorio sam ljudima, govorio sam kršćanima i onda jedna žena je meni pitala da li to znači misliš da si bolji od nas? Ja kažem ne. Ja mislim to je zato što sam slabiji od vas. Zato meni treba to. Zato meni treba to. Ja nisam tražio duhovne darove zato što sam jak, nego zato što sam slab. I treba mi Božju mudrost i Božju silu i Božje uvid i Božju riječ da teče kroz mene. I kad ja ne znam kako moliti, onda trebam da govorenju jezicima, da Duh Sveti može moliti kroz mene. I to sve dolazi po milosti. Po milosti. To ne dolazi zato što smo jaki, nego zato što smo slabi, ali kroz Božju milost naša slabost se pretvori u snagu. Haleluja. Haleluja. Samo da budemo spremni se ponizati, da možemo u potpunosti doživjeti Božju milost i da učimo od milosti, kako Biblija kaže, da se odreknemo bezbožnosti i svetovnih poželja. Neki ljudi kažu, zbog milosti ja mogu učiniti što god želim i Bog će meni oprostiti. To je zloupotreba milosti, to je krivo shvaćanje milosti. Milost nama donesi oproštenje kad grešimo. Ali milost ne kaže da je u redu da grešimo. Milost kaže, ja ću ti dati božansku snagu da više ne grešiš. Ja ću te učiti, ja ću ti dati snagu da živiš po Božoj volji. Haleluja. 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 Zahvaljujem Bogu svojemu svakda za vas, zbog milosti Bože koje vam je dana u Kristu Isusu. U njemu se obogatiste u svemu. Milost nama daje duhovno bogatstvo. Ajde da molimo, Bože, hvala ti što milost znači mnogo više nego mi smo shvatili do sada. Daj Bože da se oslonimo na Tvoju milost. Daj Bože da učimo od Tvoje milosti. Daj Bože da primimo snagu kroz duhovne darove milosti. I daj Bože da kad patimo za Krista, mi doživimo Tvoju milost. Je dovoljno, nama je Tvoja milost, jer naša snaga se u slabosti usavršuje ili oprosti. Tvoju snagu se u našoj slabosti usavršuje i se vidi. Bože, pomozi nam u tome u ime Isusa Krista. Amen. Amen.